Несколько сохранившихся старинных домиков и рассказы стариков напоминают, что когда-то в этом красивом селе Кучукузень жили мои предки. Ежегодная встреча односельчан Койдышлер-Корошево – еще один повод окунуться в воспоминания, увидеть близких, родных и друзей. Нынешняя 35-я встреча прошла в мечети Усиина Эфенди. Мероприятие начали с молебна в память о тех, кто погиб в годы депортации. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи раббил алямин, ар-рахманир-рахим. Малики йоммиддин, ияки набуду ва ияки нестаин. Душевные и родные, красивые и гостеприимные. Такие они, кучукузеневцы. Такими были и до депортации. На этих землях проживали преимущественно крымские татары. Вайде Хартана было 14 лет, когда ее выслали из родных мест. Она с трепетом вспоминает свое беззаботное детство. Bunda pek çok meyveler var idi kızım. Meyve yığmaya vardı anam babam. Anamla babamla ben yengil idim da direklerin tepesine çıkardım. Yığardık hayvan. Son kilez yığardık. Çok kilez yığardık. Çünkü o ifak idi de onu yığması kıyın olurdu. Anama yardım ederdim işte. Deniz yakın idi. Denize varırdık. Denize varırdım, kısılıkla varırdım, anam su vermezdi, anam babam. Denize varırdık, yoğunmazdık de. Varırdık, sulatırdık başımızı son kasinkanen saklardım, başımın saçlarını kuruduğun görmezdim, ıslah olduğun. Öyle yoğunurduk da netmeye de bilmezdim. Yaramaz ediniz, Yaramaz ediniz. Atik edim kızım. Atik edin. Atik edim. Yaramaz dedi. Atik Oğlan balaydı. Atik edim. Pek atik edim. Maşallah. Allah sağlığınızı versin. Amin ya Rabbim bana. Sevdada olup düşmede yakar peşime yar peşime. С каждым годом на этих встречах все меньше тех, кто здесь родился и вырос. Но те, кто жив, приезжая в родное село, получают заряд энергии и охотно делятся воспоминаниями. Aslında her sene sevimli Küçüküzen'e gelmek benim için pek heyecanlıdır. Lakin en meraklısı bu elbette ki aynı bu köyde doğan kartlarla konuşmaktır. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Bugün doğan köyünüzge geldiniz. Ya. Özünüzü nasıl duyasınız? nasıl duyayım, yürek ağlayın. Hastane ağlayın bugün sana. Kaç yaşındasınız? 94. Maşallah. Allah sağlığınızı versin. Amin yani. Siz kaç yaşındasınız? Ben 87. Aslında buna Küçüküzen koyunu siz nasıl hatırlarsınız? Balalığınızda Küçüküzen nasıl? Koyumuz başkaydı, şimdi başka. Neler yapaydınız balalıkta? Neler var idi koydu? Tütün ekerler. Analarımız onda işlerdir. Son biz de varırdık. Mektepten çıksak varırdık, biz de yardım etmeye varırdık. Apanlar denize varıp şeyler yuvar eder. Apanlarla beraber varıp onların yumaya varırlar. 6 yaşındaydım ben Kırım'dan çıkardım. Cami var idi abi, alçak cami vardı. Neden çıkardık? Sonra onu kavgoz vakitte yaptırdık kalar. Ayda zevklanınız Küçüküzen'in havasını. Havasına kavasın güzel. Bizim amin yarabbim. Традиционно участники встречи в Кучукузене собираются возле стендов с фотографиями. Ищут родные лица. Ремзи Сейтвелиев больше 6 лет собирает эти старые фотографии. Bize gerçekten de büyük bir iş yapasınız. Ve bana geçen sene aynı şu köyde Küçüküzen'de biz sizinle konuşkanda ayttınız ki ben bu işini taşlamayacağım, devam edeceğim. Ve bir yıl içinde ne kadar foto koşuldu? Kaç stendke ne oldu? Bir yılda oldu. 75 fotosuretlerden topladım. 2,5 stend oldu. Ya aslında umumen eğer alsak kaç resim var bunda, ende kaç resim topladınız ve kaç yıl içinde bu iş devam Bu ediyor? 6 yılda 465 resim. Bu fotolarda yerli Küçüküzen halkı. Doğma Küçüküzenler halk surgunduktan evvel. Yerimize buna bu köyde sizin ananız ya da babanız doğuldu. Bu köyde benim babam.
Babam tarafı hepsi bunda. Remzi ağa, işiniz kolay gelsin. Allah yardımcı olsun ve gerçekten de bu işinizin kıymetini kesmek pek ağırdır. Devam etiniz. Allah yardımcı olsun. Sağ olun. İnşallah devam ederim. Sağ olun. Село Кучукузень славилось своей неповторимой природой, плодородием, отменным табаком и вкусными фруктами. Эта земля богата и талантами. Ne güzel yaşamak ana vatanda, sabahsı akşamı pek güzel. Uyansan kozunu açaraktan da, yüzünü okşasa hafifye. Server ağa, aslında Küçüküzen köyünden bayağı belli insanlar çıktı, doğuldu ve daha bir belli insan bugün benim yanımda Server ağa Kakura. Aslında Server ağa, bu köyde kim doğdu? Babanız, yanlışmasam. Babam doğdu, karbabalarım işte bu Kakuralar, Nurlalar, Kartana taraftan. Demek bizim doğmuşlarımız bunlar. Biz şimdi pıtaklar olamız. Bana her yıl gelip şu köyümüzün köydeşlerin toplantısı yaraştıran boynun borcu olgandayın sezim. Çünkü gerçek bu hatıra şimdiki zamanda pek mühim şeyler. Çünkü hatıra bizge yarınki günümüzü gösterecek. Onun için biz çağıramız daima dikkat etmemiz şu şeylerge. Bu köyge ayak baskan son birinciden tam elbet vatanına degendayın ve bunda duygulanam, bunda icadım biraz yanı bir fikirler doğan. Onun için ben bu yerimde kıymetli bir yer sayam. Эльнара Шалверова слышала много историй про село Кучукузень. Только месяц назад ей посчастливилось сюда приехать. Она отыскала дом своей бабушки. В этом доме жила моя Хартанам, Балабан Эдае Рамазан Хазы. Первый раз я сюда попала буквально месяц назад, и мои чувства были настолько переполнены, что я очень долго не могла отойти. Моя Хартанам Раметли, Эдае Хартанам, только единственный раз была в этом доме после возвращения в Крым. С этого дома, получается, их семью депортировали 18 мая 1944 году. Она говорила о том, что как они здесь вот ходили на море, как проходило их детство, что у них вот росло много виноградников, да, и что они жили очень дружно, весело все вместе. Ощущения очень непередаваемые, и чувства тоже непередаваемые. Ты как будто бы погружаешься в эту историю. Встреча односельчан – это связь поколений. Сюда съезжаются уроженцы, их дети, внуки со всего Крыма. И все от мала до велика знают – Кучук-Узень – это земля, сладостнее которой больше не найти. Biz de hazırlandık, mında yaşayık, Küçüközeni hazırlandık, mında güller saçtık, sonra hazırlandık, mında yığıştırdık, hepsini bekledik. Bek yaxşı olay her vaxt. Хартанам, Амедия Хартанам. Вот бұлар мында yaşadılar. Anam birinci klassa mında yürüdük. Benim anam Ахтемова Сиария. 1931 года, а у Кеченды в 2011 году. Вот я это первый раз, короче, и это, короче, восхищен вот нашими, что наши старики жили здесь, они в хорошем месте жили. Нам бы хотелось бы здесь жить. В Кучук-Узень родилась моя мама, Бекирова Мария Аким, папу ее звали. Мы на таком мероприятии первый раз. Я горжусь нашим народом. Я просто в восторге, меня прет энергия. У меня мама очень хорошо пела. Мне 62 года, и сегодня я хочу петь. У меня сердце сегодня выросло в 5 раз. Я вас очень люблю, свой народ. Люблю всех своих родных, которые организовали, которые нас сюда позвали. У меня 3 детей, 8 внуков. Я очень хочу, чтобы они видели, что нас много. Слата лежине, нам талихим гале, блуберихим валидали, аминь. Машаллах.